bakunzi ba K-Night TV ndoge kubaramutsa amahoro y'Imana ndiza ko muguwe neza ndiho ashikaye kubazigama reka amashimwe tuyahereze uhoraho kuko ariyo Mana yacu ishikara kwa kumenatwe ibihe byose ikaturengera mu bibazo byose ugenda rucamwo hamwe n'ivyo reka umfashe kugira ngo tuzamura amashimwe tuyahereze Imana reka tumanze dusenge kugira ngo shikare kuganira data in the name of Jesus twagushime twakengurikiye umuvyeyi wacu uzi kujyana neza uratuzigama uraturinda uburinzi bwawe nibwo bugendana natwe imisi yose twagushimiye cyane ukuntu wamutugiye neza ndagushimiye umwanya mwiza umaye kugira ngo nonke kugana ijambo ryawe n'abantu bawe mu izina rya Kristo ndareke kwidasanzwe biba imitwari iratibuka ibibazo birahunga ingwara zirakira bidasanzwe birakoreka baratahura bidasanzwe mu mpemu zabo barava ku ntambwe bariko bakaja ku yindi ntambwe ibyo ndabyatura ndabyizeye mu izina rya Kristo Yesu amen. Bana b'Imana zima noneho nogeye kubaramutsa amahoro y'Imana ngiye tuganira twa Pastor Ciza ikiganiro dusanzwe tuzi ko ari Imana ni byose dukurikirana imisi yose kwa Mungu izina ry'Imana rihabwe icyubahiro Imana tuyihimbaza cyane kuko yamidwa akagaryo keza kuvugana ku ijambo ryayo dusanzwe tubizi neza ko ibindi byose bizovaho ariko ijambo ry'Imana rikagirane ijambo ry'Imana rigahoraho duha agaciro ijambo ry'Imana gusumba ikindi kintu cyose Imana ihimbaza cyane hamwe n'ivyo ndumva afise umunezero mwinshi cyane kuba Imana yenge kuduha akagaryo keza wori kurankurikirane kankuramutse nizeri yukomeze neza hamwe n'ivyo reka ngubwire ko ndagukunda nabwiye ko ndakunda abantu bose tuvugana muri Kristo Yesu kuko nubwo toba tutari ko uyu munsi sinzi igihugu herereyemo ariko hari umunsi tuzohurira muri cya gihugu cyo mu ijuru haleluya Imana ihimbaze cyane uyu munsi mfise umunezero mwinshi kuri message tugiye gutanguraho uyu munsi kandi nizeye yuko igiye kugeza ku rundi rugezo Imana ihimbaze cyane nkunda kubibutsa ijambo Yesu yavuze avuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya ariko tubona neza ko uko tugenda tumenya ijambo ry'Imana uko tugenda tutahura ijambo ry'Imana ni kubuzima bwacu bw'imwe buhinduka kandi niko n'ubuzima bw'umubiri bugenda buhinduka ijambo ry'Imana rifise capacity rifise ubushobozi bwo kuduhindura mu buryo bugaragara kandi ukaduhindura no mu buryo bw'imwe bufise kutuzana ko ubuzima bw'ukwera kandi ijambo ry'Imana rifise kutuzana ko itunga rifise kutuzana ko ikintu kimwe cyose ijambo ry'Imana ninanigwa nta karere na kamwe itogeramo maze ngo rizane impinduka nk'uko Imana yavuze ngo ukwimvura na sheregi biva hejuru bikagwa ku isi bigatosa isi ngo riko ijambo ry'Imana ritazosubira mu ijuru ritazoyisubirako ridakoze icyo yatumanye aho mbandiko ndagutera intege ndeguyangu kugira ngo umenye neza ko ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana biri ngombwa rizane ku mugaragaro icyo Imana yagize nte icyo Imana yiritumye iyo ijambo risohotse rikava mu kanwa k'Imana ni ngombwa rizane impinduka ku muntu wese agizeye iyo umuntu yakira ijambo ry'Imana abahaye uburenganzira Imana gukora kubera ko abantu usanga bari kubaho ubuzima bunyuranye n'icyo Imana yakoze n'icyo Kristo Yesu yakoze donc ukwizera ijambo ry'Imana usanga biri kure yabo ko umuntu ntiyirinda ariko arindwa n'ijambo mpamvu Dawidi yavuze ngo nabiki ijambo rya mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako gisigura ngo iyo umuntu atagira ijambo muri we iyo umuntu atagira ijambo ry'Imana rimurinze gisigura ngo akora ibinyuranye n'ivy'Imana igomba kubera ubushobozi bw'Imana yabusize mu ijambo ryayo nakubwiye ngo wakira ijambo wakira Imana wasi ijambo ry'Imana wasi Imana himbaza cyane renda gutera intege cyane kugira ngo iminsi yose uzufata umwanya wo kumvira ijambo ry'Imana nkunda kubabwira ngo hako dufata umwanya kumviriza ibindi bintu ataco bimaze tufata umwanya wo kumvira ijambo ry'Imana ko ijambo ry'Imana ririho kandi rizohoraho Yesu yavuze ngo nagazasa nta nakanyugu nta nakadomo kazova kuvyanditswe gushika biherengekeje byose gisigura ngo ivy'Imana yavuze ni ngombwa bizana ico yavuze cyose praise God hallelujah. Kumunsi wejo harana ariko ndabwiriza mbwira ngo twari ko twaganira ndabwira ati nduguzangu isezerano ryose Imana yaguhaye rikomereho gizere icyo Imana yavuze cyose cizere hama wizengo kizoba kandi kizokuzana ko icyo Imana yavuze nubwo no munsi wo umenga nikiraba nujugumije nuko kitaraba kwera Imana yabivuze nizige rivaho nabwira ati Imana ishimwe ku mwami twizera Kristo Yesu atamatora yamusizeho maze ngo haza yandi matora ngo amukureho gisigura ngo iryo yasezeranye iryo yavuze ni ngombwa risore ni ngombwa rigaragare kwera imyaka yose azokwamariho rero impamvu nawe no gutera inge nkabwira ngo ntugire intege nke zo kwizera Imana kuko Imana wizera irahari uno munsi neje izobihari uko yamye kera uno munsi ni kwiri kandi kizokwama na amatora yisizeho maze ngo haza yandi ayikureho wogira ubwoba iyo yasizeho n'abantu ukagira ubwoba ati ibyo yasezeranye izo haviva
itavaho itabishikije. None Imana ni Imana iriho kandi Imana izohoraho. Nta matora yisize ku ngoma, nta nayandi azoyikura ku ngoma. Imana iriho kandi izokwamaho imyaka yose. Iryo yasezeranye izogirane, izorisohoza. Ndugu yangu, umva ibyishimo, umva wishimye mu muhemu yawe, kubera Imana yawe ntabwo yasizeho n'abantu. Reko suta, nigeze ubwira umuntu umwe ati ndanezerwa cyane kubera Imana yanje atamuragenda maze ngo ayibwire urusaku ayongorere ati naka bimeze ukunuku. Imana yacu ni Imana ibona ibyaheze, ikabona ibitaraba, ikabona n'ibyabaye byose. Humura, Imana yawe irahari, ntabayongorera, ntabayibwira amafuti yawe, irakwibonera ibyo igomba gukora, irabikora. Nawe ugisha inama ntabizotumako kugira ngo imanze kugiye neza. Imana irakora ntagira usubiramo, Imana irugurura ntagira ugara, Imana irugara ntagira ugurura. Umva amashime menshi mu mwemu yawe kubera Imana ari data wawe. Haleluya, haleluya. Amari byo dusumya gato turibuka message twarimwo, turi muri message ivuga ngo urukundo rw'Imana. Ariko ndagomba ngira hano kanaka shobora kwirangiriza ntera ninjira muri message nabazaniye uyu munsi. Dutanga uyu munsi yo gukomeza kuganiraho. Message tuye kuganira uyu munsi ni message ivuga ngo kubaho uko Imana igomba kumbaho, kubaho uko Imana ishaka kumbaho. Imana ihimbaza cyane. Nevuze nkuko vuze ngo kubaho uko Imana ishaka kumbaho, gisigura ngo hari ubuzima Imana ishaka kubaho. Doke menya ngo abana b'Imana, Imana yabaremye ifisi impamvu ibaremye. Hariho impamvu Imana yemye abantu bayo. Imana ihimbaza cyane. Menya ngo hari icyatumye Imana ikurema, kandi Imana kugira ngo yeme umuntu ntabwo yatanguye kurema umuntu, ariko yamanze kurema Edeni, iratunganya ibintu byose, irarema ibikoko, irarema ibiti n'imbuto zabyo byose. Imana yagiye kurema umuntu, ariko Imana yahekeje kurema ibindi bintu byose. Imana ihimbaze cyane. Gisigura ngo hari umugambi wari utumye Imana yeme umuntu kugira ngo umuntu azatunganye ibyo Imana yamanje kurema byose. Nawe narinje kugira ngo hari icyatumye Imana ikurema. Umuntu wese uriho, reka mbwire ngo kuba warabayeho si isanganya ryabaye, ariko hari impamvu Imana yakuremye, hari impamvu wavukiye hajya, hari impamvu wavukiye mujya muryango. Hari umuntu batigeze kuganira ko turaganira, ambwiye ati jewe ndibaza ati kubera iki navukiye mu muryango navukiye mu wundi muryango. Imana ihimbaza cyane. Mbwa kugira ngo uvukiye mu muryango nubwo umengo uwo muryango urakenye, sinzi igera uwo muryango ubayeho, ariko menya neza kugira ngo uvukiye aho hantu wari umugambi w'Imana kugira ngo ukore ibyo Imana yateguye itarakurema. Doke Imana yakuremye yaheje gutegura ibyawe byose. Mpamvu ndakubwira ngo izere naje ko hari ibyiza Imana yateguye. Hari jambo rigira ngo hari ibyiza Imana yateguye kugira ngo abera bayo tubigenderemo. Imana ni umubyeyi, numvyaze kugira neza. Hari ibyiza yaguteguriye. Mbwa Imana irakeneye ko uragomba kubaho ubuzima igukeneyemo. Hari ubuzima gushakamo, hari n'ubundi itagushakamo. Hari ibyo ushaka gukora, hari n'ibindi ushaka kudakora. Hari ibyo ushaka kuvuga, hari n'ibindi ushaka kutavuga. Imvugo zose zizabana b'Imana, ingendo zose zizabana b'Imana, ibikorwa byose si iby'abana b'Imana. Hari ibyo Imana igomba n'ibyo itagomba. Emeranya nanje ati ndabaho uko Imana ishaka ko mbaho, ndavuga uko Imana ishaka ko mvuga, ndakora uko Imana ishaka ko nkora, mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome hano muri Petero wa mbere igice cya mbere nyene, dusome umurongo wa 15. Ndasoma mu izina rya Yesu. Hambwira ngo ariko nk'uko yabahamagaye ari yera, namwe abe ariko muba abera mu ngeso zanyu zose. Imana ihimbaza cyane. Hari ijambo tugira ngo ariko nk'uko yabahamagaye ari yera, namwe kuba ariko muba abera, bacavuga ngo abera mu ngeso zanyu zose. Praise God, hallelujah. Muri make dusumye gato y'imessage turangiye ivuga ngo urukundo rw'Imana. Twagiye tuganira neza, tubona neza ingene Imana yadukunze. Mbwa ikintu kigaragaza neza urukundo rw'Imana nuko Imana yatanze umwana we kirege, itanga Kristo Yesu kugira ngo adukize ibigarutanye byacu, adukize urupfu rwa gihenomu, atugobotore, adukure mu ngoyi z'umwasi. Icyo ni igikorwa kidasanzwe cyatugaragarije urukundo Imana idukunda. Praise God, hallelujah. Imana yadukunda gusumba uko twikunda, yatanze ubuzima bwayo ku bwacu. Yesu yaraje
yaraje aritanga arapfa abona amabi menshi kugira ngo je nawe tugirene ducungurwe. Praise God, hallelujah. Rero gisigura ngo hari ikintu Imana yari kiyarondera. Dushima gato twabonye neza ingane Imana yatanze ubuzima bwayo hama twabutankaza biciye muri Adamu aho twakoze iby'Imana itagomba. Muga Imana itanga Yesu kugira ngo aze adusubize muri cya kibanza ko twari ko turabaho uko Imana itagomba, ko turagaragaza ubuzima Imana itagomba, ariko Yesu ataraza kugira ngo atuzane mu kibanza Imana dushakamwo, aho tuvuga uko Imana igomba, aho dukora uko Imana igomba, aho tugenda uko Imana igomba. Hari cyo Yesu yaje gukora. Wowe ati pasa kugira ngo mbe uko Imana igomba bigenda gute? Premier day reka tugende neza. Icame na mbere nta bugombe bwa ubamwo, nta mbaraga zawo zibamwo, nta ngome zawo zibamwo. Icishishenge no musi nirigomba gutahura ico Yesu ashoboye muri twebwe. Umuntu wese aragerageza ariko arapambana asize ivyimviro ku bwenge bwiwe n'inkome ziziwe ugasanga yananiwe. Kwera iki? Nta muntu ashoboye kuba uko Imana igomba n'inkome ziziwe, ariko umuntu abaho uko Imana igomba bifatanye n'ubushobozi bwa Yesu muri we. Mpamvu Paulo yavuze ngo sije ngibaho ariko ni Kristo abaho muri je. Dusubira gatoyi tubona ko Paulo idoke kera yitwa Sauli yari umwicanyi, uvuga Kristo umutwe wa yarawutwara ntiyagusigira umutwe. Paulo yaca kwica, uvuga Yesu yaca kwica, ariko igihe kimwe wari karapfuhagira agiye kurondera bera kugira ngo abice, ahura na Yesu, umuco wa Yesu uramurasira. Hama ico gihe Yesu aramufata, Paulo atangura kuvuga ubutumwa, atangura gukora ibitangaza rutumiza. Paulo agira navuga ngo sije ngibaho ariko ni Yesu aba muri je. Gisigura ngo ivyo ntari nshoboye kera ndabishobora kubera Yesu ije nkora, ariko ni Yesu akora. Size mvuga ni Yesu avuga, sije ngenda ni Yesu agenda. Bana b'Imana tumenye ko ubwacu ataco dushoboye, ariko Yesu arashoboye muri jewe. Yesu arashoboye kundenganya ivyo ntari nshoboye. Yesu arashoboye gutuma ndengera ivyo ntari nshoboye kurengera. Asepaya Yesu atuma mbaho uko Imana igomba kombaho. Rino jambo ryavuze ngo uko Imana ari yera ko ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Aturati mbuwera hama nkabuwera no mu ngeso. Kubwa Yesu twagizwe abera, ariko Imana ivuga ngo tubabera mu ngeso. Ivyo nkora byose bigaragaza ukwera kw'Imana zima. Ivyo mvuga byose bigaragaza ukwera kw'Imana zima. Areka taba simba ubuzima butagaragaza Imana yanje. Azepaya regete koza kw'Imana ikundana nandi ndakundana, kw'Imana ivuga neza nanje vuga neza, kw'Imana ifashanya nanje ndafashanya. Ubaho ubuzima Imana ishaka kubaho mu izina rya Yesu. Tuzobana nyino message ku munsi wa Mungu muri kino kiganiro nyene Imana ni byose. Ariko ndabasaba ikintu kimwe, tumaze igihe kiri tuganira, ariko benshi muraraba murumva ijambo ry'Imana ndazi ko mufashwa, ariko ndagusaba ikindi kintu. Ugize ikibazo mbaza muri commentaire. Bera turi seriye cyane no kugira ngo abantu b'Imana batahura ijambo ryayo. Doki turabazo cyane iyo abantu bariko barava mu mubiri batarizera ijambo. Kubera iyo umuntu avuye mu mubiri igihe cyo kwizera kiba gihagaze, kiba kivuyeho. Renda batera intege ndugusango kugira ngo muha agaciro ijambo ry'Imana, kandi cyo tuganiriye cumvirize ha mu gikore. Ntuwimvira ijambo ry'Imana nguve yimvumure. Menya ngo hari ibyo natahuye ndabicakiye ndabishira mu ngiro ndabikora misina cya Yesu. Mwaraheza yo cyane mugira umunsi mwiza. Dusenga Imana data mizina Yesu ndagushimiye ndagukengurukiye umunsi mwiza duhaye kugira ngo tugane ku ijambo rya n'ubwoko bwawe. In the name of Jesus ndadekaye ngo ntibabaho uko bagomba, ariko babaho ariko babaho ubuzima bufatanye ico wakoze. Ndadekaye ngo imvugo idahishura izina ryawe iracashwe mu buzima bwawe, ibikorwa bidahishura wewe birakuweho mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Barababera mu ngeso zabo zose. Ibyo ndabyacu ndabyize mu izina rya Yesu. Amen. Umunsi mwiza cyane. Good.